Atu identifica atleta taekwondo iha futuro hori representa nação Timor-Leste para evento mundo internacional Sira, embaixada Coreia iha Timor-Leste realiza evento honara embaixada Coreia Cup tina rihonro Ronulu Resin Lima, hori fo oportunidade para atleta Sira husi senior no junior, koko sirnya experiência técnica física no mentalidade, hori prepara para participa e evento importante Sira hanesan, evento nacional no regional Sira, consultant embaixada Coreia iha Timor-Leste Park Hye Eri hateten evento ne realiza karatina nune bele encoraja dia klitang modalidade husi Federation Taekwondo Timor-Leste. 사관 행사는 저희가 이제 매년 준비를 하는 거고 이제 저희 외교부에서 본부를 예산을 이제 소정의 예산을 받아가지고 이제 진행을 하고요. 이제 요거 행사 개최 이유는 이제 동티모르의 태권도가 이제 상록수 부대들이 이제 이제 태권도 교실을 한 이후로 이제 많이 뿌리 내렸는데 이제 거기에 이제 많은 클럽 선수들이 이제 경기를 준비하고 이제 본인의 자기 발전 같은 거를 이제 좀 측정할 수 있고 또 이제 사람들에게 이제 이 대회를 개최함으로써 이제 흥겨운 즐거운 함께 할 수 있는 이제 축제 분위기를 좀 조성하기 위해서 만들었습니다. Até temos katakan evento ini terhadap karatinan atu encoraja tang taekwondo lili Federação Taekwondo Timor-Leste ninya. Então evento ini organisasi kusi Embaixada Korea, objetivo principal maka usai tebele espalha de kritan taekwondo lao se diret mabe vamos ya município tamba ita tene katak sira mai participa ne lao se diret mabe atleta sira bara kusi município. A razão segunda maka usai tatu bele hansan encoraja tang atleta sira lao satu kompeteret mabe sirnya disiplina. Sirnya halok, sirnya atitude, dan ini buat mereka importante ter. Então, razão sirnya maka embaixada ho inisiativa ho di halo evento ini, os evento laos yang ba ohinet mabe karatinan, katakinan kotek ta halo, tinan ita halo, ba oimos halo itu. Resultado husi evento Loron Ruane, campeão geral, ocupa husi dozan taekwondo Koni Timor-Leste, segundo lugar ocupa husi dozan taekwondo Dragon UNT, no terceiro lugar ocupa husi dozan taekwondo Matadoro. Evento refere hetan apoia husi embaixada Coreia iha Timor-Leste, o orçamento hamutu $300 americano. David Gonçalves, ZMN.